gabi men ɗin Fouta Djalo en fait ko gabi ɗo ko ɓeydata dawwal ɓe gandi fi c'est à dire que leyɗi fulɓe ɗi fof mo ɓe no mari systéme dance mum mais gabi bus ko nan ko yiyaton ko nandi ɗum kulle ɗen no amirta noon en fait faami wayno en Fouta Djalo no amirten ni ko kunkulum ɗo ɗum ɗo noon ko dawal innete ɓe nayi ɗum dawal joni noon ɗum ɗo en fait ka firawnaɓe tanfarawnɓe ɓen hari laareji maɓɓe ɗi tani jiyoji maɓɓe ɗi koɓe salamuji maɓɓe ɗi fof haray no waɗi fayida ngol leeɓol dawwal ɗum ɓeyde oɗo dibinte ɓe dala maate faami ñawore ɗe laareji ñawore nden équilibre ko rewri kon e nder éducatif ɓena dibinte maate o yiɗo leydi no wayi noon ɓe moƴƴinayno kadi noon nando leydi ɗin ɓe waɗa ka ɗum ka koye maɓɓe ɓe wona ɗo ko salamuru inteɗo saw saw ɓenani suu ɗo ko maadon joni noon o yiɗo hen ɗo fulɓe inteɓe woɗaɓe ɓen ha han o leeɓol ngol ɗo watta ka ngol leeɓol gotol ɗo watta ka hoore maɓɓe farawɓe ɓen noon ɓurɗo mawnude ɓen har ko leyɗi ɗiɗi ɓe watta ɗum ɗo en fait ko leeɓol dawal ni ko leeɓi dawal woni sera ni ɗo ko ɓen Siré ɓen Osiris ko ɗo laami woni lanɗo ɓurɗo attumo ɓurɗo mawnude acciɗo laamade Égypte on faami kono ko laaredi quoi par ce que o wara o wurnitinna ko ɗum ko misal makko woni hay Annabi Isa ko ɓen taka église ke Annabi Isa warama o immitike oɗo kadi o wara ɓeygu makko inteɗo Aissatu ɓeynanmo Isis ko ɗum inde Paris ne iwi Paris Isis ɓeygu makko yeehi fefinde ha wattiti tere makko ɗen fof wurnitinimo faami joni noon kaw maayi ɗon ɓeygu makko wondi e makko ɓe heɓidi ɓiɗɗo inteɗo hoore nden Isis ɗo kanko aɗa mari leeɓi dawal ɗiɗi ka hoore makko ko leeɓi dawal ne faami ɗo ko leeɓi dawal woni dow ɗo joni nde wofode ɗo ko wofode dawal kadi har firawnaɓe ɓe hultira e wofode dawal ɓe desine mum ɓe waɗa plan ji ɓe waɗa kadi ndiyan ɓe waɗa piiji bus wofode dawal ɗen ɗum ɗo ko leeɓi dawal o yinno noon fulɓe Sudan ɓen ha han kamɓe waɗa leeɓi dawal ɗiɗi e nder ko ɓenta ko cérémonie ji maɓɓe waɗa festival ji quoi on ɗo intede Pulaar ata ko koolal en tout cas nde mawtodiral ji maɓɓe ko ɓuri no tawa ko ɓuri mawnude e nder Égypte antique leeɓol dawal e yitere nden ko nde ɗo woni tembere c'est à dire que symbole hakkille symbole hoorema hakkille on faami voilà ko nde ɗon ɓuri wonde mawnude ɓeynande yitere artise ko nde ɗo woni kadi jeyde dollar noon ko symbole ngeno par ce que ngeno komo yitere wotere hakke makko égyptien ɓen firawnaɓe mawnino fi dawal Aissa feƴƴinino en fait ɓe peesete ɓernde nden kay an ɓernde ma nden e leeɓol dawal si tawi ɓernde ma nde no ɓurtirde leeɓol dawal ngol haray ko ndubare ɗo dekkatama haray a wernoytake laakar andi laakar ka laakara ra ko wonte re ko wonte am on noon ko an on Allah an on ko Allah an on amon joni noon toon ko Osiris lammina ko Osiris ko wonteɗo Siré wernata nayi ɗo fof mais ko ɓe peesete il faut que ɓernde ma nde harno hoyfi ɓurani ɓernde marɗo heewugol ɓernde moƴƴere joni noon hade ko anndaka en fait ko gami men ni en fait ɓe fulɓe Sudan ɓe mari leeɓi ɗi ɓe waɗa e hoore maɓɓe ɓe woɗa ɓe waɗa e leeɓi hoore maɓɓe mais gami ɗi gami dawal ngal ko enen fulɓe Fouta Diallo ɓe jogui ɗum ndaare moƴƴi noon kunkulum amirta et puis kunkulum noon no suuti par ce que ɗum amana e nangue no wawi o dontoniri gertogal andi dontoniri wiyete ɗum jonde hay sa sokide e nder niwre si tawi subaka yoni ɗi joggay on faami dontude hay so aɗa sokide e nder niwre subaka yoni ɗi joggay dawal kadi si ɗe nangue fuɗa o ɗe amay ɗe yalta ɗe ama te normalement wawɗo gammol style Fouta Diallo tigi tigi kono dawal en amirta noon kono neɗɗo o amirta ko dowgol ni yaha haari oy tournirani après tourna waalo jiccoga leydi wona ni balaje ɗen faami joni noon ɗe amanayi subaka et puis o yo jiɓɓugol o faami ɗe amanayi subaka ɗe amanayi kadi fana
c'est-à-dire que si nangue feƴƴi ka tumbere ka ɓenta zénith ɗon tumbere ay kam télé midi on quoi dawal ngal amay faami joni noon andi donc ko jogodirɗum e nangue ko en fait la même manière dontoniri o yi no jiccorta ni warra ni hoore nden hande amoɓe wonɓe amde ɓe mbiya ɓe jicco ɓe waɗa ni hoore nden on faami ko gami dawal ngal andi leƴƴi ɗi fof payɗa leñol be style no amirta noon on taway ko kullum symbole so ɓenta tembre ko leñol ngol quoi en fait faami ko gami kulle fayda leƴƴi ɗin mari joni noon so ndaari noon tigi amirta noon faami tigi oyno ɓayko wonda waɗirta ɗo ni ko ni dawal ngal waɗirta ko gami ko enen amata ko gami ko ɓenta autriche ko ɓenta dawal joni noon ngal kullal kunkul wiyete ko dawal e nder ko wiyete leƴƴi mawnuɗi an noon ko mawninakum en fait ko mawninaku moƴƴi noon mawninakum wano mi yolniro égypte antique ko fayda ko kullum ɓuri ko mawde e nder égypte antique ina noon égypte antique tun e nder ɗumaji mum e nder piile buske nder anna ɗo voilà et donc enen Fouta Diallo o wino ko wadden ɗum en fait ko dawal ngal woni symbole gabinen ɗin en fait faami e noon kam no jogidiri e ko wonteɗo addina yimɓe wala ɗo ina kombo no tanti kombo anni e yimɓe yalda defte enen maraɓe ndeltingol defte enen il faut que watte janngol hoore men étudier hoore men e yiye ɗon mande ko mama men par ce que no ka ƴiiƴam c'est vraiment fort quoi franchement c'est vraiment fort ça veut dire que ko égyptien ɓe waɗayno par ce que marton descendi kamɓe kadi ɓe amirta ni o ndaare ɗo no ɗo tarata ɗo ni no ɓe tarata ɗo ni waɗa tururu ɓe doga wawa si ɓe yaha ɓe yiltito o yi no woni maƴirɗe ɗo en fait no woni maƴirɗe ɗo ni na hasard ni en fait ko gamol dawal ngal tigi ko ni yaari hara yaha a sikka ko imprévisible quoi a yara gauche droite voilà donc en fait ɗum ɗo ko rataki en holli en ko en fait ko yimɓe haysna enen tigi wonno ɗon mais ko yimɓe men ko fulɓe ko en fait faami ko fulɓe wonno e ɗum ko fulɓe wonno toon joni noon ɓe fulɓe teɗen suudan hiɓe mari leyɗi ɗi ha hande leyɗi dawal ɓe waɗa ɗum ɓe mari hande leyɗi dawal ɓe waɗa ɗum hoore maɓɓe ɓe waɗa e hoore maɓɓe ha suudan to kono enen ɓe mari gamol ngol en fait c'est à dire que gamol men ngol ko gamol vraiment dawal c'est ɗum ɗon noon firawna ɓe ndaari hayno kaɓe tiɓe mawnintiniri hoore maɓɓe c'est à dire que ko leeɓi dawal ɓe waɗano hoore maɓɓe c'est à dire que ko culture mawnu kum kono anndi ko ɗum ɓeyayɓe men ɓe anndi ko woni e men koko enen annda ko woni e men ɓe anndi ɗe ɗaani ɗum waɗi ɗo hino ɓe waroyi ɗo télé Nioro yaargol télé ka e frontiére Mauritanie côté Mali on 31 worɓe warama fulɓe ɓe ar ɓe nanggini kadi e nder yaltugol juudirre ɓe nangi ɓe fof e juudirre ɓe wari ɓe suuɗi vidéo no kali en abbi o ɗo ɓe warno ɗo en mai 2025 ɗo ko yahata capantato kadi basé ko ɗo nogay nayo nogay ɗiɗo ɗo fof fulɓe tum inɗe fulɓe tum ƴette Sangare Hamma Bari Diallo voilà ko Sow ko enen tum Diallo hino Demba Selli Cissé Paya Baba ɓe warde worɓe ɓen ɗaccita rewɓe ɓe yaha ɓe yeeya hen ɗo jillodira ɓe wonda e rewɓe ko ɗum Allah wolnin kala ɗum rana faami kono anndi ɓe suuɗu annabakuyagal ngal nder toon ɓe famtina ni ko tarikaji feƴƴino duuɓi guluji alors que fen ɗo woni ɗo wurde ɗum mais il faut anden hoore men hina e leñol Samakala hina e Samakalaɓe han so wi koko dari hoore men ko hina par ce que hina e Samakalaɓe dewtiɗon nde hoodere anndide calɗi jeego nde yahudi ɓen inata étoile de David wo hoodere annabi Dawuda enen ko fattun daw c'est à dire ko fattorde ndaw ndaw noon ko kunkullum ɗanite ndaw joni ko nde ɗo waɗde mandinteno e kala ko watti en fait ka nayi ka nder cuuɗi ka nder furgere ka hay sumture kala ka natɗa waɗa nde ɗo fi molorde ko ɗum ɓenta nasaraɓe ena diye moloka mais en fait ɓe ƴettu laareji men ni fof ɓe watti ɗi bonɗi quoi voilà mais ko fattun daw ko inde kunkullum ɗa inte ko dawal ngal wan ɗo heno fulɓe wano inteɓe woɗaɓe mo waɗi hoodere nde calɗi jeegonde c'est à dire que waɗano ko tan en desineno nde hoore men ayi ɗo mo waɗi yitere arkisene ka tinde makko yitere arkisene nde ɗo men ɓeyde Horus yitere hoore nden joni ɗo leeɓi dawal ngal ka kufune
ayi ka fana mabbe en fait ko leebi dawal ni leebi Autriche Osiris Siré ino leebi dawal ngal ko ɗiɗo ɗi kala ko leebi dawal ni ɗiɗi ɗo waɗano ko hoore makko donc kun ɗo kullinten dawal ko kun ɗo initira hoodere nde faddum daw nde hoodere andi kamɓe ɓe jirtini ɗum pourtant kamɓe ko duuɓi temeɗe ɗiɗi ɓaawa ɗo ɓe fuɗɗide gollitire nde hoodere kono ɓe ƴetti faddum daw on ɓe turni ɗon daw on ɓe wattimo Dawuda kono ɓe ni hoodere Dawuda ɓe naali ko fihon ɗum wondir hoodere Dawuda kono enen nden faddum daw ko moolorde dawal ngal eno hoodere ko hoodere julɓe ni en fait nde hitete ka juulirdaji ka kaatimeje nokkeeli fof oyi nokkeeli fof nde yitete surtout ɓeyntenoɓe moor ƴewruɓe fulɓe ƴewrunoɓe fuutatoro lawnu o yinno fof ko juulirdaji har nde yitete kala islam woni nde yitete kono ɓe jattinde complètement